Ibizo lesibongo? Igama lami nguJoseph Tshuma. Ngililunga le-Central Committee ebandla elibusayo leZanu PF. Silapha namhlanje sithakazelela uZibuse owabuya ngemva kokubana isizalwane seZimbabwe abantwana bomhlabathi babona kufanele ukubana belilwele ilizwe leli balikhulule. Namhlanje sikhululekile kanje silako konke sikufunayo ngenxa yabo baba bethu, omama bethu, osisi bethu, obhuti bethu abahamba bazinikela ukubana leli langa libe khona namhlanje. Kuyajabulisa ke ngoba ngiyabona abantu abaningi babuyile la ubana bebe ndawonye lathi ubana sithakazelele uZibuse kaZimbabwe owabuya ngomhla ka-18 April ngo-1980. Into enhle kakhulu leyo. Sihamba njalo umnyaka lo kungumnyaka futhi owe-election ezayo, i-harmonized general election. Nxa sikhangele kunje so kuyatshengisela ubana abantu sebekhwabitha udaba oluhamba ngeZanu PF, sebesazi, sebezwisisa nxa sisithi hayi likhululiwe ngegazi alikhululwanga ngemali. Ngakho-ke sebephenduka, sebekubona ukubana kufanele ukubana silivikele ilizwe lethu njalo silithuthukise thina sodwa ngoba bathi khona vele lona lakhiwa ngabanikazi balo. Yithi abanikazi balo sizalakha.